F'Malta wasal iż-żmien li kulħadd jirrealizza li qegħdin f'periklu jekk jibqa' jkun hemm theddida fuq il-libertà tal-espressjoni. Dan ħareġ biċ-ċar wara l-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Sostniet dan Pauline Ades-Mevell minn Reporters Without Borders li bħalissa tinsab f'pajjiżna sabiex tipparteċipa f'dibattitu dwar il-libertà tal-espressjoni b'mod partikolari għal ġurnalisti li jridu jinvestigaw stejjer ta' korruzzjoni. Pauline Ades-Mevell li akkumpanjata minn Mikhail Janczuk li hu viċi chairman tal-Assoċjazzjoni tal-Ġurnalisti fil-Belarus. F'intervista ma' Net News huma qalu li l-ġurnalisti madwar id-dinja, inkluż f'Malta, qed jaffaċċjaw sfidi differenti li forsi fis-snin passati ma kinux meqjusa ta' xkiel fil-ħidma tagħhom. U issa wasal iż-żmien li niddiskutu dan flimkien anke fid-dawl tal-fatt li f'Malta inqatlet ġurnalista. It's time to raise the alarm because the freedom of speech and the freedom of press is threatened. Minnaħa tiegħu Mikhail Janczuk għalli hu qed jirrappreżenta pajjiż li f'20 sena injora drittijiet tal-ġurnalisti u li tul dawn is-snin kollha spiċċaw vittma ta' oppressjoni minnaħa tal-Istat tal-Belarus. The most important thing is to warn the Western countries and warn the Journalist Society of European Union not to go this way and to raise the voice about the freedom of speech and to remember that freedom of speech is not granted once and forever. Kull gvern demokratiku jew le ikun jixtieq li l-ġurnalisti jiktbu biss dwar sport, dwar il-fjuri jew dwar il-qtates biex jaljena lil poplu minn dak li verament ikun għaddej, sostna Janczuk. Every government, whether it is democratic or not, would love to make journalists write about sports, flowers and cats. And our goal is to prevent to be pushed to this ghetto. In Belarus, after a few assassinations and kidnapping of our journalists, didn't even imagine that it could happen inside the European Union in such a country as Malta is or was maybe before this assassination. Mistoqsin x'inhi l-perċezzjoni tagħhom dwar Malta wara 16 ta' Ottubru tas-sena l-oħra, Pauline Ades-Mevell qalet li bla dubju ta' xejn min-naħa ta' Reporters Without Borders kienet aħbar li ħasdithom. We call the authorities and with the European institution for an independent investigation on the case. And if it doesn't happen, if it's not the case, if the authors are not brought to justice, then the image of Malta will be kept this way, which is not good for sure. Huma temmew l-intervista billi qalu li l-gvern elett demokratikament għandu responsabbiltà li jżomm l-standards demokratiċi tal-pajjiż u fid-dmir tiegħu li jagħmel dan u jekk le jkun qed jonqos il dawk kollha li eleġġewh.